First of all, the EPAC TV News welcome. Kuki Jo Chingi Village Volunteer Eastern Zone Information and Publicity na Thadorapus Cheryl Amana Heidi Badi, majority Maitei Gakting and a Punba Yadaba Wakal the Suraba Libana, Center Lang and Kuki Jo Ching the separate administration PBU. Political separation Namakoi Apama Pangri Pauba, Village Volunteers in a Kulai Tadok Haibaga Loinana, Aram by Tengol Impal Belig State Armari the Lokiba. Sophisticated over Kuchu Kulashing Tamoy Shangas surrender to Rabadi, Ingata from the Kanabi Hairi. Sterolation High Aram by Tengolna Cookie Josing the narco terrorism high Maral Slip Amadi, Impal Belly the Maite Gilal Hobo group sing show, Menmar Amadi Impal Belly operatori. Macoin and Goldal Triangle Legi, Drap Theta, State Asiki Minister Emile Poba, collaboration to Yauri High Wapam, Kaya Sterolation the Hairi. Megitang ahong irangda Maitei Arambay Tengon Rusing Machine Mob Sagatuna, Sirs Yum Kaya Maitaki. New Kaya Missimina and Hanba Lakibana, Makoy Wakal the Sudun Lake Mayam Asina, Tokai Belingak Tana Beni Haibu of Hamsu, Sterolation Hairi. Nakalam Romda Maskitang Nipan 2025 Zatkre. Howjik thortly buhang di high ribbon mit asidagi kari paratam labagi high bisini. Maramdi high ribbon mit asida impal dagi senapati tamna kiba passenger bus kayada Kukijo community ki maike di akan mamong di attack torok kiba galoinana laibak thiraba thodok kaya ama thokraban. Thokriba laibak thiraba thodok sing asi thoklaba yai haibagi wafam di mangjowna laibak miyam na kharabdi khangna kiban. Asumna pana kibagi maram su laikidabadi nate maramdi Haukiba Kumja 2023 ki May kitang ahum dagi thorak kiba kangluk ki irang aduna maram oiraga mapung oina Manipur National Highway 2 Impal Dimapur paringda Maitei masasing lakpa yaroi chatpa yaroi haina Kukijo laibak miyam amasung Kukijo community ki civil society ki maikei dagi so kayar anna haidun lakkiban nakalani ki marakta thokliba kangluk ki muknaba asina maram oiraga Kukijo community na dominate tawba Manipur ki chingi mafam chingda Maitei masasing chang mangamdana yanata su lakhiban. Asumna community ani ki marakta lainaiba mukna ba sina maram oiraga Maitei masasing na Manipur ki mapanda kari masat patara basu nongthak ki lambi da khakta satladun lakhiban. Nongthak ki lambi da chatpa haibasi madi sel kahena sangbagi awaba amsu mayuknai marak asida Manipur da president rule lakhrabagi matungda Manipur ki laibak ngaklor ni thabak pumba president ni yang makhada state asi governor na lodun lakhre. Masiga loinana state asida nongna lakiba governor Ajoy Kumar Balagi miyang makada state asida thokli irang asi losinanaba kanna hotnrapagi khongthang am oina irang manungda security forcing ni mafamdagi maikei anina lakiba lowkiba khusu khulaising surrender taroknanabagi matam phawba thaduna thabak lokhotkibagi miyam khangnakre governor na leibak miyam na tawrakhiba appeal asigi matungina mapung oina maitei khulngakpasing amasung Aramai Tengol Yamla Bukusu Kulake Amasu, saying the Tokibusu Lake Raban. Hiramasi Matang the Stingy Oinadi, response Pirakpagisang as Atukimatic name Kibani, Makoy Maike de Kulai Pikalapagi Matang Nasida, Yaning the Pondor Pagaloinana, Kukijo community and Talib separate administration Natraga, Union territory as if Pangri Pauba, Makoy Makuta labor Kusu Kulai Pikalapangam Kiroi Haina, state Asiki governor. Laibak miyam na tarokib apil ledu phawba ikai khumna kidabagi wafam leikhraban masigi matung da haukiba maskitang amada Union Home Minister Amit Shah na maskitang nipan dagidi Manipur National Highway singa thamlam athingba pumba lokthok aduna lambi asi mahausa gum laibak miyam na apan balitana chathok chasin tawda khodong chadaba amata thohallaroi haina phongdorakhibani Union Home Minister gi wafam ase kangpokwi the base tawba community on tribal unity kotugi Maikei dagi yam kanna react torokpaga loinana Impal Dimapur lambi da Maitei masasing lakpa yaroi haina akan wafamsing phongdoktun lakhibani asumna kotugi Maikei dagi phongdorakhrabasu Maitei gi lup kaya amana Union Home Minister gi wafam asigi matungina hairib lambi este chatkani haina phongdorakhibasu leinakhi asumna nakalani gi marakta mukna bagi wafam phongdona khabagi matungda March tang nipan da security forcing akan mo section thaurangi makhada Churachampur amasung Kangpokpi maikei singda state government gi leiriba passenger gari sing lamtha khibani adubo Kangpokpi maikei da akan mamong de mukna thoktuna Imphal lomdagi lakiba Manipur state transport ki bus adusu mai thadokibagi thodok phaw thokre matang asida aikhoina ningsingminaba yaba amana
मणिपुर की लंबी सिंह अपन बलेतन चथोक चचिन तौब याहननब यूनियन होम मिनिस्टरना सिक्योरिटी फोर्स द खंगन की नुमित असिगी मांग ओइनना इम्फाल मोरे लंबी की पालेल की टेक्नोबल फाउबगी मनुंग द लैबा मिसक्रिएट सिंह लंबी सिंह द लाकपा गाड़ी सिंह दगी नम हादुना सेनखाई तुंखाई तौबद सिजिनबा सेट अनि सेंट्रल फोर्स थुआई किबनी मसीद नत्तना हौकिब सगोल से नुमित फेब्रुवारी की तांग 13 नेशनल हाईवे टू इम्फाल दिमापुर की सरुकता कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा गनगी फाइदा हांगबा मिसक्रिएट सिंहना नम हादुना सेनखाई तुंखाई तौफम अमदी बंकर सिंह सिक्योरिटी फोर्स अचौब मिशनरी सिंह सिजिनदुना थुगाई किबगी थौदोक लैकिबनी असुमना लंबी द लाप गाड़ी सिंह दगी नम हादुना यामलब सेनफम सिंह लौब मफम सिंह थुगाइबा अदुगी मयोक्ता कुकी सिंह इरांग हरकपा मियोय खरा फगत किबगी लोइनना मखा ताना लंबी असिदगी सेनखाई तुंखाई तौबगी थबकता गवर्नमेंट का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुगी एग्रीमेंट साइन तौबदी यावबा कुकी जो ग्रुप कुकी नेशनल फ्रंट की प्रेसिडेंट की यावन मियोय मरी पुलिस ने फगत किबगी थौदोक लैकिबनी असिकुम महौकिबा कुमजा 2023 की मे की तांग अहुम की मतुंगदा मणिपुर ओरकलिबा फिबम सिंह असिन मरम ओइरगा हौकिबा मार्च की तांग अनि की दिल्ली द पंगथोकिबा मिफम अदुना मणिपुर की सिक्योरिटी की फिबम खन्नखिबग लोइनना मणिपुर ड्रग फ्री स्टेट अम ओइहन्नबा यूनियन होम मिनिस्टर ग मरी लेनबा पुन्नमक खंगन खिबग लोइनना ड्रग ट्रेड ग मरी लेनबा नेटवर्क पुन्नमक थुकाइनबसु खंगन की हाइना मीडिया हाउसिंग द रिपोर्ट तौनरखिबनी मसीगी मतुंग हौकिबा मार्च की तांग 9 द यूनियन होम मिनिस्टर न थमखि वफम सिंग मतुंग इना इम्फाल दगी सुरासनपुर अमसुंग सेनापति माइकई अनिदा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस सिंह सिक्योरिटी फोर्स की अकनबा सेक्शन थौरांग लोइनना खोंसान खिबनी मसीद इम्फाल दगी सुरासनपुर माइकई द चटखिबा गाड़ी सिंह अदुदना करिगुम मखल अमतगी अटैक कुंबा पामदेब थोदुक अमत थोखेहनखिदे अदुम ओइनमक सेनापति तमना चटखिबा गाड़ी सिंह अदुगिना कांगपोकपी एरिया द यामन कन्न मुकनब थोक्तुना गाड़ी फाउ मई थदोखिबा अमदी मिसी मिनागी थोदोक फाउ थोखिबनी कांगपोकपी माइकई द थोखिबा थोदोकसिंग असिगी मतंगदा मणिपुर की डीजीपी नसु मरिक चुम्बा रिपोर्टिंग अदु सेंटर द थाबा अमदी खंगनबग लोइनना करिगुम एक्शन खर लौकत हनफम थोई हाइना खल्ले पुन्नमक असी लैजरबसु हौकिबा मार्च की तांग 9 दा कांगपोई माइकई द थोखिबा थोदोक असिदगी सेंटर न करी कर्म पारा तमलबगी हाइबगी वहंग असिमदी हंगफम थोक्लब्रा अमनी हाइना खल्ले मसीगी पाखुमसु सेंटर ने फिबम थोई मरी लेनबा अतोप पाव अमना कुकीजो काउंसिल कौब लुप अमना कुकीन खुंदाब मफम सिंगदा टोटल शटडाउन की खोंजंग मखा चथरी सेनापति डिस्ट्रिक्ट पोचे पोब गाड़ी याउन पैसेंजर सर्विस तौबा गाड़ी कया पैसेंजर के लोइनना पंदुन लेनरी सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ओनर्स एसोसिएशन सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइवर्स यूनियन मणिपुर ड्राइवर्स एसोसिएशन ना सेनापति पुलिस स्टेशन का खुसमनदुना निमित हुनीरोम पंदुन लेक्लब पोचे पोब गाड़ी सिंग ड्राइवर अमदी हैंडलमैन सिंग थकनब इसिंग यानथोक्रे हाइ कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन याउन कुकी लुप कयाना सौगतुना चथरिबा टोटल शटडाउन की मनुंगदा नेशनल हाईवे अनिमत गाड़ी अमत चथोक चथिन तौबी याहनद्री मसीन मरम ओइरगा पोचे पोब गाड़ी सिंग थौलिबा ड्राइवर अमदी हैंडलमैन सिंग अवाब कया मयुकनाबा हेंगलकली हौजिक फावबदा हंगबुंग पुलिस पोस्ट की खुलेन पोस्ट फावबदा पोचे पोब गाड़ी चहुंग मरी थाव पोब गाड़ी त्राहुंदु याउना पैसेंजर पोब बस अमदी विंगर सिंग गाड़ी चहुंग यांखैरोम पंदुन लैरि हाइ पोस्ट अनी की मरक असिदा पंदुन लैरिबा गाड़ी सिंग सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ओनर्स एसोसिएशन सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइवर्स यूनियन मणिपुर ड्राइवर्स एसोसिएशन के कंबुना सेनापति पुलिस स्टेशन के कंबु अमना थकनब इसिंग पांखिबनि हाइ अमरोमदा ngasi फाव पंदुना लैरिबा गाड़ी ड्राइवर सिंग चाना थकनबगी पोलमसिंग असि पुसिनबा याननबा लैंगाकना सिनबियु हाइनसु तक्सिलकले निंगसिंगबा याय था असिगी तांग 9 दा कांगपोकपीदा कुकी सिंग फ्री मूवमेंट की मयोक्ता खोंजंग चंगसिनबदा सिक्योरिटी फोर्स का अकनम मोंगद मुकनरपदगी इरांग लक्सिननबा होटनबदा मियोय अमा सिखिबनी कया अमना सु अपन नंगखिबगी मयोक्ता कुकी ताबा मफमसिंगदा मतम कक्तना टोटल शटडाउन की खोंजंग चंगसिनबा हौरखिबनी नकल लमरोमदा कांगलुप अमन अपुनबगी सक्तम थुवाइदुना होमलैंड की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौरप हाइबसी अचुंब असिंबगी वरिप नत्ति हाइना MNPF ना हाइरे मणिपुर असि कांगलुप कयाना पुल्लगा सेमखिब लेबाकनी अदुना कांगलुप सिंग पुनसिनदुना अमत ओइबगी पांगल सगतमिनदुना लेबाक असि सेमगतपा ngakminaba हाइबसी अइखोइ पुनमगी थौदांगनी फिबम मसिदा कांगलुप अमन अपुनबगी सक्तम थुवाइदुना होमलैंड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौरप हाइबसी अचुंब असिंग वरिप नत्ति हाइना लौई असिंग डिमांड लाप तारबदी लेमहौरिब कांगलुप सिंगनसु तुमिना खक लेरोय हाइना
Manipur Naga People Front MNPF की Trani Sub Mapok Kumon Thorong Mari Lenana Loop Asigi Secretary Publicity Thomas Newmaina Media Tador Pusirolaman Hairi Zerolasin High How Kib Kumja 2023 ki Megi Tang Ahum the Tokib Watok Adu Machin Manaugi Imu Manungi Oibu Watokni Aduna Maram Oirega Kanglei Paktaki separate administration demand Tori Basi Tobigan Hain appeal Tori Loina Hojik Kanlup Masel ki Marak Wakalta Nadribasi Kanlup Miam Su Tumina Laitana Sandaina Hotnagaban Tripuragi Royal Section Pragyan Devan Haikibada Mapandagi Kananas Laklaga Nakoi Kanbiroi Manipur Kundari Kanlup Punna Pamina Dun Waroshin Prokatabani Nakoina Mapanda Natraga Dilibu Nairabadi Watok Adu Hena Chotorakani Natraga Henjilakani Tolibu Watok Ashi Kanlup Ani Haki Sok Oiba Sokpanate Manipur lady Bakang Punamak the Soklibani. Maramaduna, Watokashi Loshinana, Manipur Kunda, Minariba Kanupsina, Watokashi Loshinana, Pambay Timinashi Hainasu, MNP, Ekis Gerolation appeal totally. Matang Shida Hining Badi, Manipur Watoki Waroshin Prognana India government or Lakolapa Kontanga, Manipur Legislative Assembly suspended animation, President Rule Tamdun Apunbugi Saktam Ngak Lal Ngak Dabak Chatrakiba, Kunjam Yamna. Lengak tegi lau kiba kulai yaun atau kulai sing pikat nagre. Adu bucin kuki josina kulai pikat pelaite, makoi oiba tongan belengak siam bagi pandam pangdri pauba konfirm handuk loi hai bagi pirep hena sesin hangre. Watok asigi warosin prukna bani haiduna, maite yamasung kuki ani gi marakta satok sasin yadana ba farjon siam kiba mafam singdam maite sing changbada ating ba thambag loinana makoi na maite sing kundab mafam singda nongmai kaptun attack to bagi thabak sing di chathari. Kuki sing national highway sing the Maite sing chathok chachin gi athing with tamduna lakhiba adudagi khongpham handok pusu leite machine maram oiraga central government popular lengak inthuraga president rule lengak tamduna wathok ki waroshin putnana bulakhala khongthangda miyamna president rule gi mahut popular government thamnana ba kholaw lawrabasu wathok asi gi waroshin prokadab oirabadi ayet pa pidana khulngak pa sing maikei dagi khulai sing phawbu lengak tu sinnakhibani nakalla madana Landarak Kibasing Kulai Tadokta Amadi Makogi Pandam Pangri Pauba, Kongpam Handokta Bagi Pirepki Serakta, Union Home Minister Amishan National Highway Yauna, Lambi Kudimakta Aid upon Pian Danaba P. Hibamatam, Loi Kibaga, PR Lingakna National Highway Impal Dimapu Lambida, Security Akan Section Toranga Luinana, Passenger Bus Tab Amadi, Civil Society Organization Foxna, Union Home Minister Lambida Aid upon Pialo High Lotok Kib Adu, Kadai Power Pre or Bangam Labaki High Bagi Yang Never, Concert Power Setpada, who kissing a thing with Pidon ethics at Tarkibagi Todok Tokrabani. Security Mikey the Gish ate upon Pidi Basing Tak Tok Nanabu Honamada Kuki Nahama Sihiba, Amadimio Marpurum so open and given. Masigi Makatra Pada Chinkuki Zona Kunda Mapamchinda, Matam Kaktaba Hotel shut down Lotokuna, Lambi Timbagi Kundang Hen Kansilla Kibadagi, Central Government Taushilgi Mayokta. Sing Narkiba asi Yamna Labak Tibani. Kuki sing na maite Miang Matak Landa to Mihat Mipun Tatuna Lakiba Adudagi, Taran Nataida India government Atamana Sing Nabagisang, Hengalaki Badagi Makogi Landa Gim Mayun Maikei, Amrom Chapa Hotli Habiai. Maite the Landabagi Mahut Central Government Security Postinga, Muknaba Moong the Satakib Asina, Central Government Pirep Karino Haibadu, Matam Sang Kangmungam the Lekib Adugi Waroshin Ama. Roknanabagi Pirep Rokani Haibagi Tazabele. Langang Ibasina Kulai Tadokuna Tangdu Lataba Putnaba Langata, Lokolapa Hongtang the physically, morally Soglabasu, Langaki Mayok the Landar Ibasina, Sing the Dun Lokam Night the Watok or Yanabu Hotnari, Siki Matanga, Langaki or Ibas Chapa Pirep Am Lotokuna, Kongpam Tokpa Haibadi Lokapum Tokpa Tangai Padabele. Central Government Maki de Gilamhen to Henbasing demand separate administration Piru Haina. Hanjin Pondo Kibble later Basu, PW Yaro Haibagi Kimes and Chatab Haibasi, a show was sing them Oibana, Langaki Lokapum Tokpa Tabaxing, Chap Chan Lokapa Loinana, separate administration Piru Haiba, Jin Haigi Mahuta, officially Oibas Gerald Pibag Loinana, Kongpam Handuk Anaba Kanganpa Matautai. Malim Gilebaxing in Manung the Barat Asi Lanmigi Mapangal Kan but the Mari Subatak lay Highness Sintan Ribbon. Adubu Lanmigi Mapangal Kalaba Barat Langakna. Barat Manung Powdun Silib National Highway Pobungak Shin Mungam the Haibasi, Yam Ikaining. Masig Mayek Sing the Bokudam Haibabu Manipurasi,
भारत की मपुंग फाब स्टेट अमनी हाइदुन लेरिबनी अदुबु भारत का मणिपुर के समनरिबु नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम लंबी अमदी नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबी असिदा कुकी जोसिंग मतम कक्तन थिंजिंदुना थंबदा ngasi फावबा भारत लेंगांगना लंबी थिंग्लिबसिंगी मथक्ता आइन की ओइबा थबक अमता लखत्तुना चैराक पीदुना लंबी हांदोकनबा ngamdaba हाइबसि करिगिनो हाइब वंग अमा थोकले वंग असिगे पाखुम भारत लेंगांगना पीफम थोकपनी अदुबु ngasi फाव पीदना नेशनल हाईवे अनि असिदा अपन पीदुना लेबदगी मणिपुर मियाम असी चथोक चचिंगी लमदे याम अवाबा मयुकनदुना लेरी लंबी थिंजिंदुना थमलिबा कुकी जोसिंग असी भारत लेंगांगना लक्षिनबा हाइबसि कैसु लेबु नत्ते अदुबु मियामना चथोक चचिंग तौरिबा नेशनल हाईवे फाव थिंगदुना थंबदा भारत लेंगांगना लखत्पम थोकपा थबक लखत्तना लेबा हाइबसि मणिपुर मियाम वानिंगलगा वाजौ सिनिंगलगा सिजौ हाइदुना कुमई येंगदुना लेबगा चप माने हाइबदा लालोइद्रा हाइना खल्ले मणिपुर का भारत का समनरिबु नेशनल हाईवे 2 दा ngaihak leitan apan piribashi भारत के कोनुंग दिल्ली का समनरिबु नेशनल हाईवे सिंगदा थोक एरमलेबदी भारत लेंगांगना कैदोंगैदसु तुमिना लेथोकलोय लौखत्पम थोकपा आइन की ओइबा थबक अदु चपचाना लखत्तुना लेबाक असि रूल ऑफ लॉ चटपा लेबाकनी हाइबदु थबकना सोइदन उटकनी हाइना खल्ले अदुबु मणिपुरददि कुकीसिना कुकी ताबा मफमसिंगदा बफर जोन अमदि रेड जोन हाइना लौथोक्तुना मणिपुर मियाम मनिंग मखा तौना चटपा यहंदना लेबा मतमदा भारत लेंगांगनासु तुमिन अदुमक लेथोकलिब असिना ताकपदि मणिपुर मियाम असि करिसु लेतना खल्ली हाइना ताकपनि हौजिकसु कुकीसिना नेशनल हाईवे अनिमक्ता मतम कक्तना टोटल शटडाउन खोंजंग चंगसिल्ली मसिन मरम ओइदुना मणिपुर मियामना भारत की स्टेटसिंग चथोक चसिन तौबा हाइबदु अपनबु ओइरि मरम मदुना भारत लेंगांगना मणिपुरबु भारत की मपुंग फाब स्टेट अमनी हाइना खन्म तारगदि नेशनल हाईवे सिंग अपनम पीरिबा भारत मियाम अफोंग येकनबनि हाइना लौबु यारबा मियोसिंग असिगी मथक्ता चपचाबा आइन की ओइबा थबक लखत्पम थोकए मदुना अथुबा मतमदु नेशनल हाईवे सिंग अपनम पीरिबसिंग असि भारत लेंगांगना लखत्पम थोकपा थबक लखत्तुना मियाम अपनबा लेतना चथोक चसिन तौबु याहल्लो The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.